Sheba dikinye temo le sanani. Sheba re live. Eta, kuku ka atoletsa yi. Amo, re live con tutte le caplache me. Ada ipona da. Ata. Ki tlhaise di game ga. Ha ba tlhaisa ba Ke bona kwana ka music ke tlhemo. Nalo ke letsa ka releng ya ke ka sound ele e di letsa ka ofela. Ai mona na go tuma ba imisa na letsa go tsa ke utse go. Just Sharp. Sharp. Insignala. Ke dong kaya kana tu ibu pensa na. Eta kisa check to check. Kia gigi. Eta ra ku. Eta. Ering na ku just kisa ka boy. Eta something. Two, 1, 2, yeah. 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 Yes. 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 Yes.
yeah. 1, 2, 2, 2, yeah. Oh, yeah. 2, 2, 2, yeah. Oh, yeah. 1, 2, 2. Oh, yeah. 2. Yeah. 1, 2, 2. Oh, yeah. 1, 2, 2. Yeah. 2. Oh, yeah. So 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Oh, yeah. 2. Yeah. 2, 2, 2. Oh, yeah. Yeah. Haholo ke a le dumedisa ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. E reng ke nke motsotso le nako enana ho la amohela Victorious Faith Ministries mo founder and leader ya teng e leng Dr. November. Now Dr. November years ago o nantsa etsa monehelo a nehela dibakeng tse different. O nehetse dibakeng tse tshwanang le bo Kronstadt, a nehela Welkom, hohle mone ho hlaha bothata teng. Dr. November ana stepa in and a fane ka monehelo. Amen. Ka dinaweng ho na le nako e batho ba ile matlo a bona, mikhukhu ya bona ile nya tsamaya le metsi ga hopola ngakere. Now Dr. November ke ena moruteileng a ya ka mo a antsha monehelo wa di furniture and then antsha le monehelo wa diaparo le dijo. He then ka 2020 decided to register Dr. November Foundation. Ke enana e re le monana ka yona. Amen. Amen. Now re-seasoning ya winter, re-seasoning mo batho ba hatselang haholo teng. Ntle le hore wa lapa, but o a hatsela. Then Dr. November said today, ha re beng le an event whereby re tlo fa batho diaparo and then e re ha ba qeta ho kgora ba ja ba be ba futhumale. Amen. Now re tlo qala because kerekeng ya rona re rutile hore ntho e nngwe le nngwe le mema ntate modimo ho yona. Now re kopaneng monana re na le mathata different, re tlisitswe ke dintho tse different, but haholo re tlisitswe because hona le Dr. November Foundation. Amen. A ke re tsebang ratla monana la bobedi o molomo ebile se re le family a ke. Now ke kopa batho ba reng e se le family ya Dr. November Foundation ba wave fela ba didietse. Akulutli. Amen. Jwale he bothata bo teng. Nna ha ke kgeleke. Ha nka ntsha sefila le tlongala be le tsamaya. Nna ha ke kgeleke, ha nka ntsha sefila nnete sebele le tlo tsamaya, but ke tlo kopa motho o ntate modimo mo fileng voice. A ntshe sefila re emeng ka maoto, re bineng and then re kope ntate Makgetha a re bulele tshebeletso yena na ka thapelo. Amen. Ke kopa re bineng ha re emeng ka maoto bo mme le bo ntate bo ausi le bo abuti. All right. Ha re lebohe ntate modimo he. Re lebohe ntate modimo ka se etsetseng tsatsing la kasheko. Ha re kwale mahlo. Ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta, modimo wa Victorious, modimo wa Dr. November,
o itlotlisitse hape tsatsing la kasheko. Re a leboha ntate Modimo ka tsena se etsahetseng le ka menehelo ena. Re tlo tlotlisa wena le ho phahamisa le ho bonahatsa boholo le bokgoni ba hao. Re a leboha ntate Modimo, re leboha re hloka le mantswe a bontshang boholo ba teboho. Empa re a leboha ka sena Modimo ka se etsahetseng. Kopa tlo se eketse hape ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Re a o tlotlisa ntate, re a o leboha ka lebitso la Jesu Nazareta kaofela ha re reng amen. Ke kopa fela re shapele ntate Makgetha matsoho haholo. Re ka etsa beterenyana ho feta mo. Hello. Hello. Now, bomme le bontate, ha re thabeng man. A ke reng? Ha o letsuwa dipina, ha re thabeng. O le batla ho jive? A le soka le jive? Ke re ba le re shashaela re jive before re starta program. Hanyane fela. Alright, ke batla ho bona ke matla jive ho feta nna ne. My DJ. Ke re ba le re bomme le bontate a ke re la bona re na le screen, and also to our guest of the day a ke re la bona re na le screen. Now mo screening ho hlahisa menehelo kaofela e yentsweng ke Dr. November. Amen. Monana Dr. November re ne re na le ntho e bitswang soup kitchen. Now every day ne re tsoa re ya dikhoneng a ke re ra bona hore hona le batho ba tle ba ema dikhoneng toropong le monana location ba ema o mong o tla ba bua hore ke o etsa plumbing, o mong tla ba bua go etsa tile. Now Dr. November o ne re prepare dijo and then re fa batho ba dijo. O na re ha santse ba emetse ho thola mosebetsi ba seke ba emela ho fumana mesebetsi but e le hore ba lapile. Amen. Now monana ne re le Auckland Park di officing tsa Lesedi FM. Dr. November o ile a nahela ka di grocery, more than 50 groceries to ntate Chomani ra hopolanga ke, and then hona le di family tse di identifyilwe e le hore di lo fana ka grocery. Amen. Now monana re ne re na le branch Johannesburg ra utlwanang Tsakane. Now Dr. November le teng re ne re na le di family tse re di identifyileng. Now Dr. November ona fa di family. I remember letsatsi lo we gave to more than 100 families. Amen. Ha utlwa fela hore e re amen o no shape matso. Thank you. And then monana he bomme le bontate ne re le dinaweng ka koduo yane e ileng ya hlahela batho ba dinaweng ba ne ba se ba sena matlo ba sena di grocery ba sena diaparo. Now Dr. November letsatsi le re ile ra tsamaya ra isa diaparo ra isa furniture ra isa dijo. Now ke ena enana e hlahileng. Amen. Amen. Le ka didietsa man o te muruti a tshwanang le Novi. Ayo, amen. Okay, hantse re ntse re dietsa ke tla nne ke le hlalosetsa hore monana ne re le kae re ne re etsa eng. Amen. Now bomme le bontate a ke re community ya phase 6 phase 3 Terflacht Dinaweng Phomolong Rocklands Pelindaba a ke reng. Now hona le dintho tse e leng hore re kopile hore di social workers tsa rona re na le di social worker from social development. Amen. Now re kopile hore batle ba tlo bua le rona because re seasoning haholo mo re tla be rutla hothi ngwana o chile ntlo e chile a ke reng ga itse ba season e re nana re leng o yona ke. Now re itse batle
ba tlo bua hore na dintho tse jwalo re di avoida jwang le hore ha o so hlahetswe ke tsietsi now government e khona ho stepa in e ho thusa jwang a ke reng ra utlwanang a ke ke tlo kopa fela re emeng ka maoto a rona re shape matsoho haholo re shapela mme nene tladi matsoho a tla tlo bua le rona and ka kopa setjhaba sa Rantsho ha mme nene a bua le rona ha re mokadimeng ditsebe ha ebe wena wa utlwa hore ntwe mme nene a ibuang ha o e hloke thola for molemong wa motho a e hlokang ra utlwanang a ke now ke tlo kopa fela re eme ka maoto a rona re shape matsoho le medidietsane re fe mme nene ditsebe Dumelang le kae re teng la ntseba mara ke social worker ya Mosmo phase 6 okay ke tsamaya le colleague ya ka but pele ho mo ke a leboha hle ke a leboha ka invite protocol observed ke hopola hore ha o fitlile sebakeng ka se fitli fela wa bua so ke a leboha for honoring us hore re fihlelle kwaone ke social worker ke tswa social development but ha ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le colleague ya ka o tla le dumedisa fela ka letso ke o solo mona re la mona ke tlo bua ka mosebetsi o ko etsang ha ke tsebe na bo sister ba tla re alawana because re kgweding ya child protection week and I was thinking maybe the following week or after 2 weeks ke ka tla re le bangata with our advertising material ntonyana tse jwalo wa bona it's just that maobane le fihlile ya ba se ke re ketle but re tla buang he social development office tsa rona di le momol a ke la di tseba di le momol jwale re sebetsa ka di area nna ke le nnene ke sebetsa di phase 6 kaofela meaning sebetsa phase 3 4 5 6 7 9 and 10 ntse le utlwa ke mosebetsi wa ka mo social development ke o hlokomela bana ke number 1 ke reng ke a ipatallwa yewa ke ntle le o hlokomela bana ko hlokomela di families a ke bana ba tswa ka ga di family so nka se ka hlokomela bana be ko tloella o le mme wa bana kapa o le ntate wa bana kapa o le nkgono wa bana but ntho e bohlokwa ka o fetisisa ke hore re bone di families di le reunified di kopane a ke Mosotho ha ye ke Mofulatshepe so ke tla nne ke mix but ke bua Sotho ko bona di families di kopane because re utlwisisa hore ha di family di sa kopana di social ills di bangata a ha re bua ka di social ills re bua ka ho hloka mosebetsi ha o hloka mosebetsi ha o kgone ho hlokomela bana ha o kgone ho hlokomela bana and then ka baka la stress sa o hloka mosebetsi o iphumana o sebedisa substance and ha re bua ka substance ha re bue fela ka ho nwa biri e ka escalate to a point mo motho a usang di drugs a jwale mplel ha o tsuba di drugs o tlo kgona ho hlokomela bana ha o kgona ha o le mme ka tlung o sa sebetse le ntate ha o kgone ho hlokomela bana and then bana ka baka la hobane ha ona dijo ka tlung ba iphumana ba batla dijo everywhere ke mo mosebetsi wa ka o leng teng hore ha ona le bothata bo jwalo ka tlung tloho di office tsa rona re bone re ka o thusa jwang la itseba sasa ke cousin sister ya
social development. La di tseba di grant akere re na le mefuta e mengata ya di grant mara mefuta e tlwaelehileng e nna ke sebetsang ka yona ke child support grant la e tseba it's 530 akere mono ke ha mme le ntate ba ntse ba le teng mara ka baka la tlhokeho ya mosebetsi be le hore ha ba sebetse re be le ena e teng e bitswang foster care grant la e tseba foster care grant o e fumana fela ha ngwana e se wa hao a hlokahalletswe mohlomong ke ngwana wa usi wa hao hlokahetse then you come and apply for foster care grant officing ya rona empa hona le ditokomane tse o tlamang go provele hore mme wa ngwana no ha sa le teng akere le nana ke di feng ditokomane tseo that certificate akere because nka nka ngwana strateng mona be ke re motswadi wa hlokahetse akere so tlama hore bontshe hore ke nnete motswadi wa ngwana o hlokahetse hona le hore ngwana ha o le sepetlele o qeta ho ba le ngwana o bo ikutlwa hore ha ikhona ha ke no khona ho hodisa ngwaneng ha ke tsebe na la ntumela lentswe la modimo le re I will never leave you nor forsake you. Ke hopola hore ntate modimo ha ana tsho jwalo ha ke bua ka puo ya ka ya Sotho ere le ha mme le ntate ba ka ntahla Jehova o tla nthola ke so ntate modimo ke hopola hore ha nantsha verse eo o na understand hore ona le maemo a ka etsang go mothala hlengwana e seng ba narata batha ke batle re bue ka eo ka jeno so ha o utlwa hore maemo a hao ha o dumelle ho hodise ngwana ska la lohlela ngwana dumping site akere ke man mo re kenang teng lo tsholo hore you know what ke a bona hore ha ke no khona ho hlokomela ngwana ke kopa le nthuse ho fitlela ke ba hantle ntse re mametse batho ba baholo ha re batle ho fumana bana di dumping site so ngwana jwalo qualify for foster care because o tlo fumanelwa place of safety o tlo fumanelwa foster parent a hlokomeleye after dilemo tse pedi tse tharo ha o utlwa hore jwalo o ready ha re na o sola for taba eo la etsa a ke go no sa molahla o buile hantle go fa training ga sheba hore na o so le rege go ka hlokomela ngwana and then ngwana ha o khutlisetswa ho wena la bona hona le dintho tse ding tse etsahalang ka malape ho lwantshana pela bana ka ho buisana hampe ka ditlhapa le yona eo ke problem office ya rona e teng hore ha lona mme le ntate le bona hore ha le kgone ho solve ditaba ka bolona if litlile kerekeng le ile bathong ba baholo le bile le di meeting you can still come to us akere hore le ske la iphitlhela le bitsana ka ditlhapa tse seng hantle pela bana ke mo re kenang teng lo setsholo akere ya di last nentse ke bolella bo o si maobane ka yo e reng ka light re bitsa unintentional neglect ngwana ha tswa sekolong o fumana batho ba baholo ba le siko ka tlung and then o tla dule mono for 2 to 3 hours a sa kgone ho ba le access ya ho kena ka tlung every day ba mo shebile akere tsatsi le leng motho wa mo bitsa go tlo kwa ntlo tloja a ba mo kenya ka tlung it has happened hangata ebe motho hlekefetsa ngwana sexually wa bona ke go tla go nna go bane nna ne ke thowetse mara ha ke lo bulela case ke le social work o tlo tshwarwa la utlwa batho ba baholo la e bona e ka re simple jwang
because o no theoetse gore o tlo hlokomela ngwana kere. So ke le kgothaletsa hore ha o tseba hore di-hour tsa hao di ka tsela e le goreng ha ngwana a tswa sekolo ha oyo, mpatlele mohlokomedi. A kere e nngwe e re sa e rateng ya ho roma bana bosiu. O tlwaetsa ngwana lefifi. Ho na le nako e ngwana a sa tlo tshaba lefifi because o mo tlwaeditse lefifi, o no mo roma sigarete ka 8 ya bosiu. You are placing that child at a vulnerable position. Ba mo shebile. Nna ka Sotho to dilalome di mo shebile. Ha kere ha ka tseba hore o no romme ngwana dilalome tsa mo fihlela, o tlo ba bothateng. La di bona ke dintho tse ka reng di simple jwang. E nngwe re etsang re inwella fela ha monate pela bana. La e bona ke bua maka ha re tswa di-paying ke di-party. Child support grant, foster care grant, ha se ya hao. Ke ya ho hlokomele bana. Ha se ya moriri ona o ke o kentseng e ke tshuile no tjena e ka go tla tloa howa. Ha kere ha se ya manalana e ke a kentseng. Ke a o hlokomela mang. Ha re ka investigate ra fumana hore child support grant ha e hlokomele ditlhoko tsa ngwana, ho tlo ba bothateng. La utlwana voice ka e ka nyana mara mohlanko jowe wa senye hobane ke patallwa mang. Ke itse ke patallwa mang. Ke rata re utlwisisa. So dintho tse jwalo ke dintho tse re sa di tsebeng, tse re sa di hlokomeleng a kere. Tse di nne le di tseba, tse di nne le sa di tseba kere. But ha re tlile ntse re tla every Tuesday ha le teng ntse re le bontshana, ke nana re tla hodisa bana hantle kere. La ntshepisa e nngwe ya di-last ke a tseba ha re na tjhelete le economy ya rona e batla e se hantle, but bana ba rona ha ba kene di-crèche. La hopola ke itse mosebetsi wa ka ke hore ke hlaole ntho pele le matsa ngwana. Ngwana tsamayang loso fela strateng o vulnerable ho kae ho dilalome. A kere batho ba baholo mane bebeleng ntate Sara ntate Abraham le mme Sara ba le batatela hore pele promise ya morena e fihla ho bona be banka a gare ba ba le ngwana le yena. Ha ngwana a gare a sa le teng a ska ba tshwara hantle ka tlung ho fihlela ngwaneno a gare a tla matsamae le a gare. Ha ba se ba le lehatateng kwana ke ha dijo di fedile, metsi a fedile ke mare a gare ke ha lo beya ngwana kwana. Wa tseba hobaneng ana beya ngwana kwa? Because ona tshaba ho bona ngwana ha a shwa. So today ke re ho lona ha re beng setjhaba se tshabang ho bona ha bana ba shwantse re le teng. Ha o bona dintho di sa tsamaye hantle ka o mo aisane o kgona ho bua le yena ke mara ha sa a tswela pele a sa o mamele re teng ene o kgona ho tla o bue taba yo sephiring. Ha re ske ra dumellang bana ba shwe re ba shebile kere. And how ke bua ka o shwa ha ke bolele literally dying. Ke bua ka hore ha re ske ra dumelang bana ba ske ba hlokomeleha re ba shebile. Ke nahana hore nna ke tsetile. And then office tsa rona ke buila ke re di le momole. And then ha e bona le dipotso tse teng tse o ka tshabang ho mpotsa kwao tla be ntse re le teng le ka tla la tlo mpotsa. Ke kopa le be le nako e monate. And le lebohe ntate Modimo ka foundation tse tjena kere tse hopolang hore le na le ditlhoko. Ke winter wa bata
ke winter re lakatsa ho ja mmele o monate so le lebohe ntate Modimo hore ho na le motho a la itela bakeng la lona ka ho tjho jwalo ke re ke a leboha. Thank you. Mara, my sister, before o dula fatshe bomme le bontate ke kopa ho le fana ko enana hore le mo botse dipotso. Hona le mme kapa ntate kapa ausi kapa abuti ya nang le dipotso. Maybe wena he bothata ba hao mme ha bua ka bona kapa ntho tsohle tse mme a di buileng hona le mo sa utlwisisang teng. Na hona le anang le dipotso before re fetela speaking se seng sa letsatsi. He bathong lona le utlwile le monate le shapo. Jesus le ga le na dipotso nix. Oh, come on. Ne ke ipotsa man. Na. Okay, ke kopa o ka nna botso ntso yeme mo he. Potso ka ke hore ne ke botsetsa for ngwana rona a na leng baby nyana so dijara tsa di tlase ne so ke nna a dulang le ngwana hae so ne ke hana best certificate so ne ke botsa hore ke tlo kgona ho metsa jwang grant a sina ntho tseo. Okay, ke a leboha ka potso ya hao mara mme wa ngwana o ntse a dula le lona. O kae? O ile ha bona o dula kae? Excelsior. Okay, ka baka la hobane re sebetsa le Department of Home Affairs ne e tlo batla hore wena jwalo ka the maternal aunt a ke ngwana hana lengolo la tlhaho o lo etsa di DNA tse bontshang hore wena o relate le ngwana because nka nna ka ya ka ha mme mona he ka ke mme wa Mfula Tshepe eo dumela nka nna ka ya ho yena ne ke fihle ke nke ngwana be ke re ke ngwana ngwaneso so how we etsa di DNA test is to for us to tseba hore la relate le ngwana ha di DNA test di khutla di bontsha hore ke ngwana ngwaneno wa tla ke o thusa ka mangolo a tlhaho then re etsa grant ya ngwana. But ha ene le hore birth certificate teng ne ke tlo go hona jwale o hloe police station o lo etsa affidavit e reng o hlokometse ngwana mme wa ngwana o tsamaile and then you come to us go etsa grant. So ka ga ona birth o tlo tlameha o qale pele ka o etsa di DNA ya utlwahala batho ba baholo. Potso engwe hape batho ba baholo. Okay. Yona foster care motsadi wa ka ene le foster care ne jwale mme mai o mosilana le 4 years mama o di mame a mosia ana le lemo tsen no nta mme o na le 21 years ha duli le mna ha sa duli le nna mme o dilo tha flat mo rtswa nna ke nna monna halat ke dula ke kula fela mme o tla fela ha le di pay batho ba bua le nna mme nkgono o bane ngona le setlolwana sa 21 years mara o safara ke re o nka tšhelete o utswa le di-card tsa jwale motswadi wa le mane kerekeng ke fela ke patale ntho tsa kere ngwanena o qadile hantle o kgatlo la pele o la utswa card ena ya SASSA ona jwale ka tšhentšha ka ene o ntho tse tsanyeng Capitec Capitec ena hula tšhelete mme ha tsa hula jwalo a re ka July a re tšhelete ka e utswitswa ke batho ba Gauteng le tšhelete kaofela ka safara ke re okay God modimo wa phela ke hlolo ke letho jwale botle wa ntina ke botle tau ha ke sebe ke a bua jwale nna ke le matau modie ngwanana o nkutlwisa bohloko ka nako tsohle ha ke se rasaka jwale o batla mpolaya o fepa monna nyane eo wa hae
tšhelete ya ka elthoe a ba tsa re nna ga ka ba le ngwana ke tla botsa ke re never ga ke tlo modisa ngwaneno wa ga o tla modisa le kwate e ntse e fela okay mama ga leboa wa tseba obaneng ke tshehile hanyane ke bona ha ntsa bua ntsa tsheya a smile le mmone but ka nako nngwe he ha o tsheya e be le gore ha se gore o bua o thabile le but o sebedisa o tsheya as go copa ka ntho o etsahallang ntho nngwe ke lebetseng o e bua ke ena bana ba qualifya for foster care from 0 to 21 years old akere hoba ha fela ntse a le sekolong mara ha e re 22 I mean ha selemo se fela sa 21 years ka December tsa teng foster care grant ya fela re hopola hore ka nako o tlameha be ngwana o sa le university akere and then o tla apply la bo NSFAS jwalo jwalo but nkgono office tsa rona di teng hore re tlo qala pele re bue le ngwana ke point ya pele eo re bue le ngwana re utlwe bothata bo hokae ha le bothata bo sa solve o na le every right ya ho mo etsetsa ha ke rate ha e etsahala metseng mare ka nako nngwe e tlameha e etsahala ntho e bitswang protection order la itseba ke nngwe ya dintho tseo ka di sebedisa protection order e ruta motho a o hlekefetsang hore ke kopa o ka nna wa tla lapeng mona hobane ke heno mara o ska nka karete ya ka ha o fitla ka tlung ka mona o ska ngwaka wa di bolela ntho tseo batlang hore a ska o etsa tsona so if a re molikile re buile le yena re bone hore hobaneng a ankela nkgono ntho tsa hae e sa loke tsela e latelang e tlamang e sebetse ke ya eng ke ya protection order e nna ke sa e rateng but jwalo bane re guidewa ke melao e tlamang e etsahala ha ke re batho ba baholo but re teng office tsa rona di teng ha le na le dintho le ka tla ga tlo bua ka nako nngwe o tshaba o bua because o mona pela batho a kere but spiring o ka tla ga bua a kere ho na le e mong wa potso okay ma Dumela mama hape ma ka lebitso ke nna Ntibaleng Anastasia Oliphant ke dula hona mona phase 6 mona halatwe ke ne ke botsa ka taba ya ngwana o suwa ka mme wa ile hloka la thunywa from Botshabelo so ngwana nwa o ntse a le ntate wa hae ntate wa mo tlisitse le mo sena ke mo kenya sekolo mona le ngwana o butwa ka o tengwa ngwana na ke wandi so ngwana o ka tlasa ngwana o butwa ka o wandi so le ntate wa hae o ntse a kholla ngwana so ha ntse mo kholla o tisa tšhelete kgodi nngwe e tisa kgodi nngwe ha e tlise so re ne re batla go wandi e be yena a tlo khollang ngwane no ba ditokomane ka o fela di teng certificate tsa di teng di death certificate ya mme wa e teng okay ya mama a ke re ke buile hore ka hore ntate wa ngwana o ntsa le teng ha na khola foster care but a ka khona ho khola child support grant a ke and then ntho nngwe ke lebetseng ho e bua ke ena child support grant e tlameha e be mo ngwana a dulang teng ha ona dula Thabanchu ngwana a ba le Bloemfontein o bo e khola o le Thabanchu is wrong so sense le ntse stepe se hantle sa go nna e romela mara wa bona ha e romele hantle hobane tšhelete ya tempta ha ka ta o ifumana o sa kena KFC man ya ja o tla tla le romella 130 ile kae wa understand so wandi akatla office tsa rona re tšhentšhele grant ho yena mara etse affidavit ya hore ke yena a hlokomelang ngwana le death certificate ya mme and then re tla tšhentšhela ho wandi mara child support grant e tjena if o khola hona le tšhelete o tlamang o ske wa e khola le se o thola 5600 ha o tlo khona o qualify but if wena o teng ka tlung ha o khole bokalo le haebe ke wandi a itsang ditlhoko tsa ngwana re tla e transferela ho wena but ibe motho o tsebang o mo tshepang a dulang ka tlung le lona le ngwana a tla etsetsa ngwana ditlhoko la o pola ke tsa ke re ha se ya manala kapa wiki e ya ka ke tshwileng e tla tloa ewa a ke re hantle ke bone ka rona le last question kapa le hantle ke kopa le chapele matsoho ke a leboha
Okay, nna ka tseba ke le botsa le tla phamisa matsohe. Ke mang a batlang ho qetella fela a botse question? Salam potkantle. Ke mang nang le potso? A hleng ke qeta ho bua haholo so ke mang nang le potso? Oh, le monate. Oh, o kopa ho bua? Private, okay. Ha ona bothata he. Ke tlo kopa fela ba re letsetse pina and then berefa ntate Deliza Nogabe ho tswa Sida monyetla wa hore a bue le rona, then a re jwetse le hore na ke menyetla e feng e Sida e nang le yona pakeng tsa hao as an individual le pakeng tsa hao ha o na le business. Ra utlwana ngakere ba letsa fela pina hanyane then berefa ntate Deliza. So Christ, amen. Ke leboa opportunity ne ke filweng yona. Ke acknowledge le moruti wa rona Dr. November hore a re biditse re tlo bua because hangata ha re fumane tšhono ya hore re address community. But ra leboa for Fontaine kopa re mo bela matsoho Dr. November, thank you. Well, like I've said, ka lebitso ke Deliza Nogabe, ke tsamaya le msebi mmoho wa ka Letshego Moipolai, re le babedi re tswa Sida, e toropong Bloem Plaza. Jwale maybe ba bang ba lena linkile la utlwa ka rona, but tlile fela mona o tlo le briefa ka mosebetsi o re o etsang, and re a bona hore batho ba bangata ha ba tsebe ka Sida, ha ba tsebe ba bona di office tsa rona ha ba feta empa ha ba tsebe hore mosebetsi o re etsang keng. Ntho ya pele ke batlang ho bua ka yona ke hore re bereka le batho ba bana le kgatlhego ho bula business. Ha ona le kgatlhego ya ho bula business, o na le an idea hore ya man ke batla ho bula business e tjena le tjena le tjena. Sida ke batla ho start ho yona. And hape la o na le business e o e startileng. Now ha kgathaletse hore e boholo bo bokae. Ha o kgathaletse hore o rekisa di-sweet o di-fruit o rekisa dipeko, as long as hona le tjhelete e kenang businesseng. So motho ya jwalo le yena ra mo thusa ka thuso tse batlalang. Now motho o na le kgatlhego ya ho starta business, ntho ya pele e re thusang ka yona ke tsebo, information, because information ya business e dula e change. Empa mo Sida re batho ba khale re berekang ka di business, so hona le idea, hona le kelelo ya ho bula business ma ha o so hore o starte jwang. Ho batla o tle ko Sida so that o create information hore business ena o batlang ho e bula ho batla o tsamaye tseleng e tjena le tjena le tjena. So re fana ka di information sessions, and then ntho ya bobedi e bohlokwa haholo ke di training. Rona ba bangwe zange ra starta business ha re tsebe lotho ka business lore ha tjhelete kena wa tla o sebedise jwang le business ya hao o e marketa jwang. But mo Sida re na le di training tse o thusang, even if ha ona business, even if o ro batla o qala ha ona next empa o batla re o traine wa bona, o batla o tla re o traine re o rute hore business e startiwa tjena le tjena, business e marketiwa tjena le tjena, business e tsamiswa tjena le tjena. So re offer di training, and di training tsa rona re rata hore re di etsele di community tsa rona. I think some years ago nkile ka organize a training antse le mane. I did organize something e tshwanang le training. So ha ona le batho le group, let's say le group ya batjha o group ya bomme o batho ba bana le interest mo businessing, re nka khona organize a training mo re tlo le rutang ka taba tsa business. And training tsa rona di ngata ke nana ka hore ke di bitse kaofela, but ke training tse o bulang mahlo, tse o rutang ka o starta business hore business e keng le hore o e tsamaisa jwang, wa. And hona le business e
existang ona le ntho e etsang ntho e trang hore re thuse kore re bone hore business ena re nka e godisa jwang, you know, because ke motho ya rona re batla ho thusa hore godise business ya hao. Mono he ho tla batla o be le one-on-one session le rona, which means o chakele di offices tsa rona mane Bloem Plaza opposite the offices tsa Moli Kachal Street re mo Bloem Plaza re shebane le di offices tsa Moli. So ke mono he o tla kopang ho kopana le rona he business advisor hore ke batla o bua le motho ke na le business o ke na le business idea e ke batlang hore mphe advice hore ke tsamise jwang. So we re etsa ntho tseno. Also re khothatsela batho hore ba starte ntho e re bitsang di cooperatives wa bona, whereby la tla le 5 la igroupa and le batla ho bereka mo le batla ho na le business le batla go starta le 5 or 6 or 7 depending le teng mono ra le ruta hore co-op ke eng, we starta jwang, ke metjha e feng o batla o tsamaye so that e atlege co-op ya lena. And hape re na le di grant tse re di le teng mo di cooperative di nka khona ho tla di apply for equipment whatever le di batlang. Ibileng le jwale hona le di co-op tse re di fundileng recently re busy re ba rekela ntho tse ba di kopileng. So ra le khothatsela hore sometimes le nane hore if ona le batho ba o tsebang hore nka sebetsa le batho bana ikopanyeng and then letle ho rona re tla le bontsha re le thuso registera re le bontsha hore ntho tse batlahalang ke ntho tse feng so that le khone hore le starte le godise cooperative ya lena. Now Sida now for ba na le di business hona le grant e thusang ka ntho tsa tshwana le bo di equipment ma di grant tsa rona di kwetswe for now, but then di tlo bulela because di fetsa ho kwala now ka March ma re tlo di bula le mono hore wa apply for equipment o e batlang and so on. Hona le tse dingwe ba tseo ke for batho ba ntse ba godile ba khale ba rana di business ba ho batla re ba thuse batho ba ba tshwanang ba ba nang di shop tsa khale, you know, motho re sa parafini o re sa ntho grocery o etsa ntho tsena kaofela jarteng re na le di grant for batho ba ba jwalo. So but na ka le khothatsela o le toropong feta mo Sida ho dula hona le a business advisor o tla o thusang o tla o fang advice and so on. And those into re tlileng kana re na le di form tse re tlo di tloela mo kerekeng di form tseno ke for batho ba bana le khatlheo le se o na le khatlheo ho attend training, o na le khatlheo ya o bula cooperative, o na le khatlheo ya o register a business o batla re tlo le trainer re tla tloela di form tsa rona tse re tla kopang hore le di tlatse for ba bana leng khatlheo mo business, because business is not for everybody. Ke ntho batla re amogele rona ba bangwe na ke business advisor but ha ke na business ma impa ke business advisor, so wa etsa hore hona le ba rona ba batlang hore ba fumane mosebetsi as much as hona le menyetla ya bula business, but business is not for everybody. Kento a ke tsebo hore if there are questions. I think yes in that work. No, you can register business engwe le engwe ha re focus on the co-op hona le di cooperative ibileng le granta teng e aside. And then hona le batho ba ba registering the close corporation, the private companies and so on. The only people or groups are thusing ke di NPOs le di NGOs because re sheba the organizations tse batlang di dire tšhelete di be le profit di create mesebetsi wa. So re focus on those. So even if general trading batla etsa tse ngata, we can also assist you with that. Man tse re le teng if maybe question ya e personal o batla o bua le rona one on one, I think re tla be re le teng for nakonyana. You are welcome hore letle le tlo botsa dipotso. No questions. Ke a leboha batswadi, thank you.
Okay, thank you. Bomme le bontate, hona le di questions o le utlwisisitse le taba ya di cooperatives go sebetsa jwang akere? Okay. My selector ke kopa fela o re shape hanyane fela ka pina, and then re tlo etsa ntho e leng hore re itletse monana, e leng hore motho e mong le mong ha tloa monana a be le something a itshwereng ya o apara. But hopelang he a kere ke le jetsitse hore if wena o dutse mane and then wa bona hore nna mare ke right a ke hloki diaparo a kere ha o tlo tla mo. Now thank you. Ke kopa fela re shapeleng letsatsi lenana matso. Okay, and then because ka tseba nako re tlo tla mo diaparo le nako e re tlo jang ho tla bo se ho so sna order nyana ke. Now let me take this time to stand on behalf of Dr. November's Foundation. Ke lebohe social development re leboha haholo hore on your busy schedule linkile nako and then latla and to spend this wonderful day with us. Batho ba sida ntate Nogabe le mme re leboha haholo re le Dr. November's Foundation hore neti sebele litlile and then litlile le tlo re jwetsa dintho kaofela tse leng hore le na le tsona for rona. Amen. But above all, let me eme on behalf of the community e leng lona akere, and kinana enana ha ke bua re ke re emeng ka maoto, and re leboheng Dr. November hore today Dr. November o yentse hore re beng right akere. Now ke tlo kopa fela re shapele ntate Moruti November matso le ka didietsa man. Okay, thank you ke lebohile haholo, and happy ke lebohe BBT online radio. Ntate Vendaboy le bontate bo tsamayang le bona re le Dr. November Foundation re lebohile haholo. Motswana a re le ka moshora. Thank you. Bomme le bontate ke tla bua le lona ke le bolele hore na re tlo sebetsa jang. A ke re la hopola re nang le di groups le di group leader ne. Now for order re tlo tla monana re fe group e itseng nako e tle e kgethe, and then bomme bane ba kitchen ba bantse ba re preparela dijo, then ba tle ba re jwetsa hore na re tla be re tloa jwang re nka dijo. Ra utlwanang a ke reng. Now re tlo etsa jwalo ho ntso ho na le music o ntso o bapala re thabeng ho beng hantle. Oh ya batho ba baholo. Go the rona di leadera re blella batho ba rona go o tsa ntho e iwane motlhomong skipa topo e iwane ditlhako le ntho le buruge. Then how sa batle dilo tse 5 o tsa ditlhako tse 5 ke pheto. Rona ke rona re tlo le blellang for ana le tsaya eng ga kae ke pheto. E tla etswa ka tsela ya di group hela utlwang. Motho a nke hantle le skela nka le be le qetella ntho tsa batho ba ntho tse tshantse di le lekane kaofela. Ene di ntle kaofela ha tsona. Yes.
Oh, ho thwe ho kopuwa di-group leaders. Di-group leaders ke tsena ke re. Ho tshwanetse ho ya di-group tse kae pele? Tse pedi. Okay. Ke lo Oh, ho thwe di-leadera tsa bonkgono be tsona. Ho thwe di-leadera tsa bonkgono hele. Bonkgono ha ebe bona ba tlang pele. Hello, South Africa.